mejuah-juah nande bapa turang resnina ibas kesempatan enda mari radurasi pelajari Mazmurta guna wariraya Maria sibadia siso keliamen ibas bertinari lar dosa ija wariraya enda si peringeti setiap tanggal 8 Desember maka mari raduras pelajari ijenda ibuat kami nada dasarna do sama dengan gis. Keselamatan andekenlah den simbaruman Tuhan sebab perbahanan nasi rajin alu kuasa dengan gagah nasi badia jine yang menang ku beritakan perbahanan Tuhan perbahanan maba keselamatan diberitakan Tuhan keselamatan cidah kena keadilan ilebe-lebe kerina bangsa itapatina pada naman Israel bangsana sebab ia tetap erkeleng ate rasetiaman kalagenda perbahanan Tuhan perbahanan maba keselamatan kerina bangsa ujung doni anggongidah keselamatan sirah ibas di batan tanari arsuraklah kempak Tuhan o kerina doni arsurak dengan rendela perbandriana ku beritakan perbahanan Tuhan perbahanan maba keselamatan. Haleluya. Sintabi Maria sini demi perkuah ate itemani Tuhan ngekam kam ngesini pasu-pasu arah kerina diberu haleluya haleluya bujur ras mejuah-juah